be tlo phamisetsa ka dipelong hore ba sokolang ne People that are suffering or struggling. ha ke tla etsa thunya ye When I did this herb of tunya, happy ena ke aka ke letsa ke se ke le ntho ka reng ngaka tse a o hlembuang le nna lona le jwa mo ke mohlanne ke hlapa it was a time whereby I was taking a bath. jwale haka Endlini yami, maesing ewe, gore be le tla kwata gore na ke tse ke tshwantse gore tshwantse ka ke tse ke hlalose jwang wa sa lona mare le ba offended wa sa ha ka maheising base vatir jwala haka endlini yami, ka ha ke le ka kamoreng o di fate di ngata tse in my bedroom, there are many trees outside. and then ona le ntho ne re bitsa swimming pool mara le ka setse ba o dula locationeng We have this thing that we call a pool. swimming pool a se ba skomo ke letamo lona na le ndia moya hore gore motho ntse a ipotsa gore swimming pool kana ke ntho ke letamo mo re tolang ha re le mapona ha o tshesa tse jwale Goku. ha ke shebile difate When I was studying the trees, ke ka nako eo e ne le winter it was during winter time. ne di le putswa di le dry They were dry. but ona jwale Kodwa ngoku, di tala they are green. two Esibili, ke na le sefate sa kana ke ntho ke morubeye ntho ne ntskeng morubeye fate se sa ka sa morubeye se ne se le seputswa se sena nix that tree of mine was dry. It did not bear any fruit. maraki ba lwana tje But when I address you like bo this, mamjale fa le bo tshepiso ba se hlohlorile aba o ja morubeye wa ka ba o nyofeng the same sefate se ne se le dry tebo the same tree that was dry. now number one Yes, Ntate the first Pebane, thing. we need to understand kaofela batho ba nang le di-financial problem Re tshwanetse ho utlwisisa all people that are having financial problems. everything Yonke e into, na le season ya teng it has its own season. go na le nako eo dintho di re tsamaelang hantle There are times whereby things are not going in accordance. go na le nako eo di tšhentšhang And there are times whereby things change. do I make sense bazalwane There's ingqondo. le ya nkutlwa na Are you hearing me? there are times Akhona that is why maxesha. last time nkile ka lo ruta ka scripture se ne se bua ka 7 years ya tlala le 7 years ya gore I told you last time about the scripture of 7 years of famine and 7 years of great na plenty. bophelo ba motho o mong le o mong A life of each and every go na human le being. 7 years It has 7 years tlala. of le famine 7 years and 7 years ya gore of great plenty. sevanang bazalwane Are we clear? now ntho e ke batla e tlike ka ra dikelelo tsa rona One thing that I want to click in our minds, everything yonke into, is seasonal it's seasonal. ina nako Ibekelwe ixesha. la o ka gora Though you can be but o full, na le nako eo o lapang but there is a time whereby you get o hungry. na le nako eo dintho tsa go di tlo tsamayang hantle but o na le mohlang di betang There are times whereby your things go in accordance, but there are times whereby your things do not go in accordance at all. ething amen bazalwane Say amen, saying. now ya pele The first thing, the only thing important into that is significant, very important the thing that is significant relationship le ntate Modimo is a relationship with God. tswalle A relationship. ubudlelwane noNkulunkulu A relationship with God. Tabang lenya kahalem litabe
mathata mameleng People that are having problems, le listen. ba nang le di-challenges And people that are facing challenges. ya tlala The challenge of a ya family, sokolo a ya challenge financial of problem suffering and financial problems. ya eng kapa eng Everything. ntho e ka o stressang ke sick One thing that can stress you is an illness. sick yona ka o stress An illness can stress you. now Much. tlo qetele taba sefate Let me finish or conclude this thing of a tree. fate tsaka My cheese. ana jwale Now, di tala they agree. but di ne di le putso di le But dry they were dry before. but as we speak Njengoba di beile ditholwana they have fruits. but o nona le nako e ne di sena nix But there were times whereby it did not have any. number 1 ungavumi ukuthi ukusokola kwakho ku-affect ingqondo yakho Don't let your struggles to affect your mind. That's number 1. can I repeat that Ngicela uyiphinda. that walixhosa ungavumi Do not allow gore tshokolo your struggles affect kelelo yakho to affect or dent your mind. number 2 Eyesibili, suzinikela kusimo osibonayo do not surrender Stand or there. yield to the situation that you see. ke mang yang kutlwang Ukhona ondivayo. se ka ba ineela seemong se se le se seng se o fetang mo sona Don't yield to any situation that you encounter. there are 2 roles kapa there are 2 things tse etsalang Zimbini izinto ezenzekayo. ya pele The first ka one, nako ya tlala during the time of famine, se ka bolawa ke tlala ka baka la botswa do not die because of hunger due to your number 2 indolence. se ka hloka because of o le botswa Don't be in need because you are hloka indolent. because e le nako ya bohloki e seng because of wena o feile Be in need because it's the season of being in need, not because you are a failure. wa bona ke qoqa le moradi wa ntate thuso mtaung I'm having a chat with the child of Utatutuso. ke re ho yena Dithi kuye. ke re o na njwetsa gore ke follower e kgolo ya ka ya Lekker Vrydag Ebemxelela uDr November ukuthi that she is a follower of Jwale Dr wa November njwetsa on gore Lekker wa Vrydag. njwetsa gore o etsa eng Uyamxelela ke uDr o njwetsa November nna ukuthi gore yena o etsa eng ucela uDr November ukuthi yena wenza ke ntoni. re ho yena uDr November uthi ntho e kuye, o e etsang this thing that you are doing, e hodise expand it or Ro- develop. hodisa ntho e etsang Develop this thing that you are doing. a qetile ke re ho yena And I said to him, batho ba batsho black people, ha re lape because of e le nako ya tlala we are not in hunger because it's the season or the time of that famine. batho ba batsho re lapa ka baka la botswa But black people are hungry because of their a banqena indolence. abantu abamnyama if re ke leshanetsa mo sheba dibethe tsa bona le disofa tla bona ke di-Titanic disofa Don't tsa look teng at their, disofa tsa teng di robeile go look O at dula. their couches and beds. They are o broken. mmona la o dutse setulong sa kerekeng gore ntho e botswa ena mmone ka re o Mississippi kapa o Pilinomi hospital o tlo lata medication wa high blood matsatsi a ke tlo rera ka spiti ke lo tloelela now ke re ho this lady e ne qoqa le ne ke mo ratang I'm saying to this lady that I was Ke re, having a communication with, dihora tsa letsatsi di 24 the hours of the day, it's 24. ke re 24 minus tsa mosebetsi hora tsa mosebetsi di 8 minus 8 hours o sala boka ho 24 16 ke re nako tsa go robala hora tsa boroko di kae di 8 di 8 minus 80 o 16 o sala boka 8 then now only 8 hours you will in your company. You have 8 hours that you can use in your company. If ki sebeletsa tankiso,
If I'm employed by ke na le Tankiso, 8 hours I have an 8 e tshwanetse ke hours fe Tankiso. that I'm supposed to give to Tankiso. Tankiso mphe 10,000 And Tankiso remunerates me with 10,000. a mpatale 10,000 Remunerate me with 10,000 because ke sebeletsa Tankiso. because of the service that I rendered. Now here's the thing, Nancy, ntho e re sotlang batho ba batsho ke ena. one thing that makes us to struggle is this O one. file Tankiso 8 hours You have given Tankiso 8 hours. and you can see hore 8 hours ya ne o fa 10,000. And you can see and witness that 8 hours is giving you 10,000. Now your life Bophelo ba hao, ha e anele ke ha e kgone ho anela ke 10,000 yana. it cannot be kept by that 10,000 Le that di you earn. responsibility tsa hao Even the responsibility, di beyond 10,000. they are beyond that But o na le 10,000. 16 hours. But you have the 16,000 hours, 16 hours ntse le teng. 16 hours that is there Now- for you to spare. 18 or 16 hours eo. In that 16 Re hours, minus ya boroko. we minus the 8 E leng- hours of e sleep, leng 8 hours. of which is 8 You hours. still have 8 hours. Une 8 hours that is remaining E nngwe o ka e sebedisa to make more money. Man. that you can use ukwenza imali enye eninzi. Ha hona ntho e frustrating. Ayikho into that frustrates me. Jwalo ka ho hloka jwalo ka ho sebele another income. Nna ha hona ntho e frustrating jwalo ka eno. Ko re ha ke nahana ke tswa ke dule ka ditono. Diphelola bo buthongo. Ke felwa ke boroko because I am not happy hore e bile hore ke moruti fela. There's nothing again e ke etsang. Dr. November Uti, it does not make you happy when you have one source of income or stream of income. Ana ntho e mferekanyeng jwalo ka eo. In hlantsha batswana ndi a phambana kore ya nhlantsha ntho e. It makes And that me is why delusional. ke tryang ke butseng bo di office Lesotho. That is why I have opened offices in Lesotho. That is why ke yang bo Lesotho. That is why I'm traveling, going to Ke Lesotho, etsang di consultation. doing Because ke consultations. frustrated ko ho ba le income e le nngwe. Because Dr. November is being frustrated Now, by one stream of lona ba nang income. le tjhelete. You who have Ha ke money, batle le lape because of botswa. Ke batla o lape because e le nako ya tlala bophelong ba. I don't want you to starve because of your indolence, but I want you to starve because it's the season of starvation. Go ba no di vibe Is sa. there somebody that hears? Ke ne ke bua le bontate last time o mona. Bendikuluma no tata Ke re last time bontate here, that, marketang dintho tseo le di etsang. that man should market the things that they do. Marketang dintho tseo le di etsang. If o meslara marketer I market, if electrician I market. If you are electrician or a constructor, market yourself. Grow ntho e etsang. Grow this thing that you are doing. Sevana le bazalana. Are we clear? Now hona le tlala he. There is a famine there E etswang ke botswa. that is being made by indolence. And number 2, And hona le dikoloto there are debts tse etswang ko re fela wena you don't want to admit hore salary ya o inyane e hloka hore o eketse ka ho sebedisa kelello. There are debts that are being made because somebody is ignorant to the fact that your money does not accumulate you. Can I go deeper ka dikoloto before ke share? Ke Ntle akanya ntho. sins are with debts. Why motho a ba dikolotong? Why a person is in debt? Dikoloto di etswa ke hore Debts are being made because of o gola 10,000. you earn Ha 10,000. o gola 10,000, When you earn 10,000, bophelo ba hao your life bo batla 20,000. acquires you to have 20,000. Now if o sa sebedise kelello o le botswa, If you do not use your mind, you are 10,000 yani o indolent. e thola from 8 hours yani ya mosebetsing. The 10,000 that you earn, you get it from that 8 hours that you are But bophelo employed. ba o bo hloka eng? 20,000. But your life requires Now, you to have batho ba 20,000. batsho ba etsa so. Black people A do ka this. se sebedise kelello ya hae ho etsa 10,000 hore a ikopanye le 10,000 hore be 20. Angeke asebenzise ingqondo yakhe ukuthi athathe la 10,000 ayifumane emsebenzini ayenze ngi-10,000 ukuthi ibe yi-20,000. Motho a dutseng pela hao Somebody that is seated ha o next to you, shota tjhelete
They in Ha short of sebedise money. kelello. They do not use their O brains. kadima tjhelete. He rather or she rather O lo borrow kadima money, 3,000 somewhere. borrow 3,000 A lo somewhere, kadima 2,000 somewhere. lend A 3,000 kadima somewhere, 4,000 somewhere. borrow 4,000 Ha o somewhere. la shaba o kolota strato sa hae, o kolota le makula bo my friend. Tempela hao. Ha ba sa feta dishopong tsa makula. Because bo my friend ba o hlodisa di-safe man. Mama, my money. Mara guys. O bobele mosadi a ratang dikoloto. Ke tlo re rena, mare I'm ke going to preach, kopa o le sherela hanyane. but let me share to you a bit. Mosadi e mong o re ho nna, Another lady says to Dr. teng November, ruti ke na le mathata a tjhelete. "Dinenkinga yezimali, Dr. November. Ke na le mathata a mangata, ne ke tshwanetse be ke tlile ho wena Lesotho. I have so much problems. I was supposed to go to you in Lesotho O di one on one e. for one-on-one. Batho ba qetile ba re ha ke fihla hae. But when I arrive at home, Ke she ne ka nka says, tjhelete eno ka thusa batho ba lapeng ya ba se ke hloleha ho tla ho wena. I took that money, I used it for family purposes, and I was unable to come to Ke you. re mentality wa batho ba batsho ke ona o mong. And I said, the mentality of black people is this one. Motho wa motsho A black person, ba etsa tje. bayenza kanje. When ana le 20,000 Ha? Ibe, he or she has 20,000. motho wa motsho. A black man or person. Ha ka thulwa ke jackpot ya 20. Wafumana I jackpot ye 20,000. O sa nahana bana ba bona ba uswae ba botshabelo. Setting at the extended families. O nona re 20,000 we. It means that 20,000 in tshwantse ntse bophelo ba o betere. But today go tletse back to tshwana le bana ba tshwana le family ya ne ya o e sa sebetseng ba ba putso. But now you had an opportunity at 20,000. Lona batho ba batsho masa le tshabe o jwa ke batho ba shuleng badimo. Ba o emele fela ha o qala ka rona le 30,000. O hlaye mong a re ke lapile. And a re ha o sa mphe dijo ke a o tsamaisa. Kgomo po. Ba nke 30,000 ya me ka kgomo. Struggle se seng se tswa fela go se sebedise dikelello. Ke tlo tla molaetseng wa letsatsi ke a le sherela. Ana batho ba batsho ba ntena gore batho ba batsho ba ntena ke kopa gotlela ntho ntsela ke nkile ka le ruta tsona gale but ke kopa gotlela ho tsona hanyane nkile ka le ruta ka re batho ba batsho ha ona batho ba domo jwala ka re jwa ke badimo ha re qetile re jwa le ke bafu mmao ya qeta ho hlokala kapa family ya nkgono ntatemolo ha re qetile re jwa le ke batho ba seng ba shwele o tla fumana ha ona le tjhelete lo ba etsa majwe e seng o etse tjhelete nngwe e seng o etse tjhelete nngwe Uto motari yo ke thotse tšhelete ngata mpe ke na le 50,000 ke na lo bela ke na lo bulela nkgono wa ka lejwe ke lo bulela le ntate molo a nke majwala wa a etse di ankalo a reka majwala wa be ana hemana ha qetile ho sa no moputso o khutletse le keishene moputso e ka ra so tshware 50,000 e ka ra so tshware 50,000
o dula le mosadi a ratang tšhelete ha o ka re ke na le 10,000 o tswa o seng o hlapa ka 4 ya toropong o lo eja a ntse a sa tlwaela ho ya toropong mohlaka utlwa gote e ka re mos ba ja 3,000 ha o ka re fela motho wa modimo ke tshwere 2,000 ke fumane jackpoto salary ya ka ke tsebo etsang a kere wa tseba ke kgola 20 ke bona se le 22 o santse a hlapa 5 a tloko santse a hlapa o batla tlo ja 2,000 sebile re targetue kopa ke le sherela hanyane pele ke molaetseng sebile re etsa jwang re targetwa today re sebetsa toropong for 30 days ha o qetile go gola letsatsi le bona bo isia hona ka ra toropo tšhelete bo gutla ka o tla o sena next week 30 days ntse o sebetsa ka thata o sebetsa ka toropong ka mane ha o qeta go gola o sia ka mane sala wa bona no jole ke December ke le bone e tlo ba sona ba bang ba lona le tlo tshwara di bonus come January e tlaka ka ra o so bonus le jaifa ka di gopo ka ntle le beile di speaker tse senang di Twitter a thabetse boswar ba tlile ba tlo ja tšhelete ya hao boswar ba re le setlatla sena a ntse a hweletsa mosadi mampo a go ntshe nama yeo boswar ba teng Satan but Thomas will never guys will never re santse re tlo sokola e nngwe qetang tšhelete tsa batho ba batso ke bojwala botsa taba le ditseng pele hao ba tawe batho ba batso tate a itawe salary a itawe ka roti una le motšhini wa o etsa hape o sana a itawa ba ija efela ya boraro ke bofebe o yola bontate ka re ke dikgo tse wetseng ka metsing re tshonne because bofebe bo expensive ke ya ke a botseba bofebe bo expensive because basadi ba ona jwale ha o qeta o mosuna a qeta o fa ditshebeletso tsa masepala o sheba ka lihlo la sona hore jwale o etsa jwang ka mora tshebeletso e kana kana bontate re ngameng ke batla utlwa dikodu fela bontate wa ile thutse makgetha wa ile sa re amen that ha ka ba iteng ntwe jang tšhelete ke badimo ke dingaka ke di eng ke bofebe ke botawa yena bofebe bile utlwisa bohloko e utlwisa bohloko ka tsele sosa because basadi ba ona jwala o qeta mosuna a qeta o fa ditshebeletso o qeta o fufulelwa ha o ntse o lokisa borugo bo tlama le banda o sheba ka lihlo la sona re o etsa jwang jwala ka re tsamaya o sa bua lona basadi a le je le ba a le jole lona tse ba ba le a jola le bile le ya ba betša bashimane bana mara ka madi mabe lona le ja fela ka ntho e one fela lona basadi ka di responsibility basadi le rata di responsibility ka tsele tshosang ta di swa le nkang le tse seng tsa lona unge tse seng tsa hao ke ne ke jetse batho nna ka re mme wa ka na hloka le ka tsatsi le ne e ne re mme wa ka hloka itsene ke na le tšhelete ke a mme mo pata ka tšhelete ya ka
ke ile ka lo reka di sarasara tsane tsa ntho tsa wa tlutsa go ka mo rekela di 5 kg tse ngata fela because una sa tlo ja o bona o hloka etse mme wa ka no tlo ja batho bana ba stratons nga tlo impressa batho ba phelang ba sileng dinama ba tlo ja ya ka hae mo brother wa ka nkwatela re no tshwantse re patime a re no re ka se patime wa ka chicken ka ra itlo jwa ke yena mos gotse a tlo re jwa ke tlo jwa ke batho ba stratong mona ene bana ba di ja o di mo bona ba ihlafunetse o di mo chicken ya no mona re yena hana le yona hae ke mothusitse ai tsere So, number one, guys, we need to sit down and check it. You know? That is why it is significant. Sometimes when you struggle, dula fati sometimes sit down and check the cause and dissect the core factor of why the problem. Why are you struggling? Why are you having financial Number two, problems? check And look at the companionship that you live with. There are wives or women that you're not supposed to tell when you have money. Libanna hona le banna ba sa tshwala go mbuetsa re motho a modimo ke na le tšhelete o tla tla ka list e telele ha bohlokwa go qeta mo jwetsa re ke na le tšhelete a tle ka list e telele ra motho a modimo e ntse hantle wa tsontshe re na le bothata bo tjena le bo tjena le bo tjena le bo tjena ha o re wa sheba lo tshwere tšhelete batla o qetile ha o sana next o gotletse back to batho ba o tshwanang le bona ntwene nthusi nna o re be tsatsina modimo o tshintshile bophelo baka ne ke prioritize le today ntse ke etsa ntho priority kuporera ba bang ba batho ba ntenang ke bana ba batlang go etsa ntho e hlotseng tate modimo a se phoso ke kutlwe na le batho ba batla go etsa ntho e hlotseng modimo o fumane motho a na le 50,000 ba batla go change bophelo ba family ya ka o fela matawana re batla go change situation sa hae o mang modimo yena hlolile go re thusa ka ofela ntho e re phela modimo ha e rate mara tse ding modimo o iphapanyeditse tsona o re tloletse. When now you want to change the entire family, you want to change everything. That is why le tloba le mathata because every time o tshwara ntšhelete fela o nagana family ya hao. Modimo a re rata mare hona le nako tse modimo a re tloelang re sena dijo hona jwale ba bang ba rona mona rena dijo ba bang a rena next mare modimo o tloletse. Some of us, that time modimo re tloletse hona le batho ba modimo ba tloletseng because tsa dintsa dintho tse re go wang ho tsona modimo a tseba ra di tlo re etsa next re tlo feta fela ho tsona but wena you want to change the entire family you want to change everything and ntho batlang ho etsa hona le bokgoni ba yona batla go change boemo ba jwale o nyale mofutsana le family le mofutsana wena o le beterinyana ba tlo etsa bo o tlo ba ibitsa ka sekgoba re batho wena o bread of life ibitswang bread bean ibitswang hle nthuse ka sekgoba o ska ba banyala breadwinner re na tšhelete ti breadwinner a di na tšhelete o botse breadwinner ke yone pela hao breadwinner who jwa tsona bread winner who jwa wena
ana ba qeta o kuta mohlang o sena next mo le motso la pele ka bophelo ba hae ke ba ratela ntho ne di-family tsa rona modimo a di blessa family tsa lona tse le kutileng ngila ka tsa demonstration e nngwe tse to ngadime ditulo ngadime tsane tse 3 so kwanwe so le ke mang brother e mong hape di breadwinner di etsa tse har dula mo har tlemo tlolo wena nta tlemo di breadwinner di etsa tse mosebetsi wa tsona ko nyolla batho nyoloha yana ba khotla fase ha ba nyolla ba nyolla ha ba qetela ba qata ba man ba tswela pele ka maphelo a bona ba ba lebala ka wena mo ha o qetile o bo ba kwatela ke ba thusitse ba ntebetse ne ke wa ke tswa le bona ke a tla molaetseng ke a le shegela ba bohlale thewa ba bohlale ba etsa tjena ke tla le bona it's in blind then ha qetile kona ke re ntlo you know why a ke tlo le kwatela because le nna ke leveleng ya lona a ke tlo le kwatela that is why qetile ne ke le shagela khuphuka qala phama mpile nka tšhelete o etsa tšhelete ka yona iphapanyetsa maphelo a batho bana galo ba bang ba lona le hlaile ba ntse ba sokola batho ba thank you guys a bone le kereke mona na batho ba ngata ba tsamaile ba ke ba thuse malwatso ke ntse re ba nthuse pele ke nka tšhelete nna ke re thatela tšhelete ke re mphe tšhelete then na go rapele go thuse ke re ha o qeta o tsamaya ke ka o kwatela that is why ba tswileng kerekeng ya ka kopana le bona re thabelane ha bohloko re ai hello daddy ke re ai cause ke jile shere ya ka le yena o jile ai etile ne that is why ompona hona jwale le tšhelete nna business ke batlang go di etsa a ke di etsetse tlo qala o tlo reka dintho tse ke di hlokang dintho tse ke di hloka ke di rekile kaofela ke hloka tšhelete ya o tlo ja fela le ya hore ke ye di holiday e seng ya lo batla masenke tšhebe wa le panyapanya ana jwala sa batla tšhelete lo batla masenke lo reka masenke le stands tate matsotso nkutla a ke batle tšhelete ya lo reka stands when modimo na mphile monyetla ke ile ka iphapanya bofutsana ba hae kaofela ka ba tloela bafutsana ba ne kaofela ka kgawana le bona ka lokisa bophelo baka gore e re ha ke lo ba thusa be ke tseba gore ha ke sa sotleya nna ke tswile forong ke tswile nna ke tswile matsotso nna ke tswile ha ke tso seng ke tshwara ke stress gore ke tsamaya ka koloife se la kwata ke a tsaba be le tla kwata but ke bua nnete because nna ke le ka tsa bonnete ba gore ntho engwe le engwe ke batlang ke ba le yona ha ne ke na le chance I did not use my opportunity to share le batho ba bang
lona ba na le di-family tse telele le ba ikentseng Jesu tlong ho nna lona bohle ba imetsweng le ikentse morena Jesu lona tlong ho nna lona bohle ba imetsweng le ho kae hona jwale le ho kae o thusa everyone hey ka tla le ntima tšhelete because ha le so mphela le sente tlong ke le tloela you had an opportunity to have 2 cars. You had an opportunity to buy a house. Funeral. Mango shwele. Ibile luka buhluka ka tiraga di shwele na ntsa bua ka wena sore ke tla enka phitlo eo. Di zamfihla ndi ndoto. Ha o ka tiraga di na ntsa bua ka wena pele a shwa. Yo, ibile o hlanya mpe. Ke le ka iphapanyetsa bofutsana ba batho ba hae ka ofela bone ka batlwele. Ka qala ka nna. Ke tsa be le tlo kwata traka tsa ntse me man ke tsaka. Ka le ke le bo ntate modimo le re badimo ba ka a ba ka ba ntena nna. Ke mletine ile hore na badimo ba ka ba ntena nna ba ka badimo ba ka ba ntena next because ne ke ithuti badimo ba hae botshabelo ke gale ke re qoqela ke re mohlale re tloa dipolasing ne re tloe ka truck e tletseng dinku le dikgomo re tloa Anas re se re ya botshabelo mo ntate molo wa ka ne le motho wa badimo ba mo rata badimo ba hae ba rata ntate molo wa ka kanti ba qeta kgomo tsena tsa hae ke ne ke re ke rena badimo ba hae ke ba bone live ka mahlo tje e se bana ba o lona le sa ba boneng ba hae bana ba kena tjena ke be ba kena ba re khotso ne re kopa o thusa ke efe kgomo ya hlabuang mo Phetipa bona ba di tshwere tjena dithipa tse tinya tse ka ba tla ka tsona special ba tla kgomunyena ha ba e tshware ba e bue badimo ba re qala ka sebete badimo ke ba shebile tsena ha e rena le mokhukho moholo nkgono ka le ntate molo ba na le monyetla o a hantlo e golo ke ba sa gone ba ka baka la badimo ba zonong nna badimo ba hae ke ne ke ba bona live ne le batho ba dulang strato because ba ntate molo wa ka o na re o etsetsa badimo ba marakso ba bone bona ba shweleng bana ba sa tle ba tloja mara ba jileng ke ba shebile ke bana ba fihla ba sizonceda re tlo thusa a e tshwaretse kgomo ya hae ba ijatse badimo ha ba qetile ba sena le toilet paper ba phumulela dithipa tsa bona di ba fetela ba sena le toothpick ba ka dima mahlokwa mollo a ntho a lefeela fumana ba tshwere lefeela tse ba raka go kgaolele lehlokwana mo fumana ba ntse ba a di qeta ba di budi kgomo tsa hae o nana ka etsa phose o nna e ntsweng ke ntate wa ka ke ntate molo wa ka will never do that a ke le le mona lona ba nang le badimo
e tla ba phoso ke ka sia basadi bana ba ratang bana. Bana ba tla o futsanisa. Bana ba bangata ba tla o futsanisa. Le rona bontate bana ba tla re futsanisa. Let's ba support. Kgwedi le kgwedi. Ke a tseba ke a etsa. Ke na le dipotsanyana tse ileng ka di etsa stratong. Kgwedi a e fihlile. Ho ja ne se baka. Ka be ke rapela thapelo go tshwana. Modimo a etse thato ya hae. Let's not support lona. Bontate. Bomme. Ho kotsi o etsa bana. Ba bang ba lona le ntena o tholona le bana ba bararo maro batho ba bofo. Wa lenyalo ya lona. Ena ro moseba motho a reng ke batla ngwana wa bofo o bo sheba bra ya hae hle ile mona ka trata. La ngwana no msa 2500 ya crèche kapa 2000 a tsa hopola every month ke patala moradi wa ka crèche ene ne ke etsa because una sebetsa honna ntle le salary ya hae mohlana resign a honna ke ne ke mo bitse ka rona mosatlo kwana ngwana ka sa sebetse ka re baby simane bana ba tlang ka diata tse putso bile o mmotse mogonyana ska ba tsa wana morano ona le moradi doesn't make sense. Moradi I saw wish bana ba hona jwale ba ka ithuta. It's dangerous. Ho nka motho a sena maikarabelo a hlotseng yena. Ke le tawa le sena maikarabelo le hlole ha no go reka underpen. E ka rutine moso a tralala underpen a teng e ka re ina le sunroof. Sata. Fire. Once moradi wa hao a hlale mogwanyana wa skatana o tsho tlo ba jara le bana ba hae e tlo ba responsibility ya hao ai kutla fanda go kutla ke re ra monate man mamene mena thotsi jwale ha ba re amen na ona jwale o tsena nka ibile ke na le baradi ke na le moradi ya monyane a ntse ga hole ke tlo mo kgethela motho ai khona ke tlo yo ai khona ai khona yo ba khwenyana ka ba babedi ha ke thola letho mo ha a sa hlola ke etsa phoso eo no ke batla mo khwenyane ke tlo mmitsang CN mona ntse o tla lemala o bona serope se hlaile se le setla o tla lemala ka tlasa serope se o na le scalp scare Makgetha bontate if ha o le hlokomele ba hona jwale basadi ba tsamaya ka scalp scare le qutsa laka amba bethe tla le mala butwaka aba papa le basadi ba hona jwale hlantswa ke serope he di expensive di rupitse ba di beile mo tati sona ona le monna di tsimpela ha ona na le tšhelete mo botse nana le tšhelete ntho ska ba bona di tsimmo nena le tšhelete ntho nena le tšhelete ntho ska mona panya ona jwale a fola di tšhelete tsa 350 ntse di le teng
bothata ke skapskere. Qetile. Mantswe ka o qetela ke hore re na le di-test tse pedi be qetile. We have two types of tests. Thusa maike a tebo. Two types of test. Re na le diteko tse pedi. Test number 1. Teko ya pele. Re thola o Matthew chapter 4. We get it from Matthew chapter 4. Ka baka la nako sentse qetile. Ke mang ya nkutlileng vandag mara? Kutla ka rene ke rera very powerful today. Kutla molaetsa o na le very powerful. Yo, e ka re no, o sa le thata lo nyala mosadi a sena next no. If a sena next o tshwantse a be le boko.